Kumai, mi nome tá Zoraida Molina Arnder. Filipenses 3, versículo 2 até 21. Puxa vai dilante para chegar na meta. Mi nota bisa kung a alcançar esse of ta perfecto kaba. Ma mi ta sige puxa vai dilante. Pamigare. Tapa emotivo e Cristo Jesus a garami. Romana. Mi mes nota pensa kung mi agare kaba. Ma un così. Mi ta lubida tulo que ta tras di lomba e ta rec pagara lo que ta mi dilanti. Mi ta puxa vai dilanti pa mi llega na meta. E assina gana premio com Deus. Pa medio de Cristo Jesus te llama nos bem recebi aí arriba. Peseanto, laga nos kuta creyente madura pensa mescos. Mas se boso ta pensa outro tocante que outro, Deus mes lo revela boso Kiko ta verdade. Mas em todo caso, laga nos sigue riba e caminda com nos a recorrer caba. Romana, boso tur junto imitami. E fija boso vista riba esnang kutenang anda ta sigue exemplo ku nos aduna. Pa sobra, mi ta volve repetir. Ku awa na wo lo que mi avisa boso hopi viaja acaba. Tem hopi gente ta biba maneira ta inimigo de Cristo su cruz nanta. Nan lo caba de perdição. Nan barika a vida nan Deus. Nan ta orgulhoso de net e cosnan comece ta vergüenza panan. Dariba cos de mundo só nan ta pensa. Mas nos pátria ta den cielo. Foi Jei nos ta guarda no Salvador. Senhor Jesucristo bini. E lo transforma nos culpa miserável de culpa glorioso. Mescos coesum dice. Pahasi esse lo e usa e poder ku etin pa someter turcos na sua autoridade.